namukela kambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Yeah, of course namuntlha ta hi like Ben Mayengani big fans lava hi nga ta va hi kha hi va linka na Gagash. Yeah, so previous mi nga ma hleketa ni fike ni endla this video leyi ni nga fana ni kombisa ku Ben Mayengani big fans vo fana vo Fumo Mafavoka na vatutuvi se va kuma na Gagash. If that video mi nga se yi vona swi kahle na wena mi sungula mi yi vona. So as you can see kwalano tutu fika poster 2 days ago a fa kombisa ku go Benny go loko hi fike hi pfula la swona ku a yini le caralonge leyi. As you can see then loko se ya henhla ni tlhela ni vona yin'wana picture la hi leyi yin'wana picture la ya Fuma Favoka ma vona Fuma Favoka hi loyi na a ri kona ka far right. And then hi tena ngopfu statement lexi a nga fika a xi tsala la henhla la. As you can see hi fike hi vona tutu va fika tsala ku ha khensa eka Gagash a wu hi khome bya tihosi himpela a wu yo jutiwa hi vafarisi a ku Gagash birthday celebration. Ma vona that point leyo himpela a wu yo jutiwa hi vafarisi. Hey, it's very very significant. A hi point leyi mi nga langutisisi kahle ni because this point yi refera ka Mr Post in what way. Hinkwenu awe ku Gagash na Mr Post vanhu lava ri close ngopfu like in terms of gigs Gagash a tshama xi recommende Mr Post ku vhele a xi lwa na Ben Mayengani hi lembe ra 2022 ma yi kuma yena mhaka leyi. So what you need to understand ku Gagash hi swona a ri fan ya Ben Mayengani the president. Na loko mo cheka profile mi nga swi vona ku a ambale na duku laha a ri fan ya yoho. You get it. A ku ri vuxaka bya khale swo fika ku va na problem ka lembe ra 2022 of course. So swi tikombi na ku Gagash is now at the difficult position to be honest. Leswi ni swi vonisaka swona because loko as ze saboto the big fans tikulu vo Heavy Xivambo na vo Fuma Favoka, it means ku na high possibility yo judgment ya yena loko se swi ta ka ti-gigs yi ta va yi ri affected. Lero ku hi ku vona ka mina ku na high chance yo a hamba a recommenda ngopfu Ben Mayengani the president. Leswi ni swi vonisaka swona. And sweswo of course it will be problematic for Mr Post loyi se a va ri ku tirhisaneni kahle kusukela ka lembe ra 2022 ma yi kuma yena mhaka leyi. Yeah, of course hi ta hi kha hi nda hi ka hlayisa majomelo no hi hlayisa majomelo swi komba swi n'wi tsakisa leswi nga humelela caralonge as you can see fika tsala ku masipala malambani murangaphandle ku na yena a swi komba na ku a va ri ka xibifanyana Gagash 2022 swi komba ri right na yena as you can see fika posta this video. And then from here there's also another one nga hi posta la henhla is this one la nga fika tsala ku le ntsindzankulu wa doroba mi dela murangaphandle ku the game as you can see a vekela this video. So in overall leswi ni zamaka ku mi komba swona guys ku defense ta Ben Mayengani leti kulukumba sweswi ti right na Gagash. You get it. So if ti right na Gagash swi vula ku hi ndlela yin'wana hi nga vula ku Gagash kahle se a nga va a capture kini in a way yo swi ta n'wi vangela problem swinene loko se a buka Mr Post. A ni tivi i ta swi endlisa ku to be honest hi ku se Ben Mayengani fans are on his side and swi voneni a kha a pusha away defense ta Mr Post. So ma ni tivi kahle ya swi endlisa ku yini now hi ku obviously loko se Gagash o fika maybe a buka Mr Post defense ta Ben Mayengani the president ta tikwatini swinene. So ma swona ku ndhawu leswi ku na issue leyi nga kona leyi we can say maybe Gagash yo ti endlela hi yexe hi ku it's very very clear ku hi 2022 loko a kha buka Mr Post a ku ri ku i zonda Ben Mayengani i zama ku va a nyika Mr Post power. So a ni tivi guys. Na ti-big fans to fana vo Heavy Xivambo ni vona a kha posta na yena la a fika tsala ku nkhave na belo leri president yi ri tirhisaka ka swiloyeve of course vula Mr Post ri xanisa na vaseketeri va rona belo ri khupukile of course vula sweswiya swo Ben Mayengani the president swi nga fika xi teka position ya yena le a caralonge ku bukiwa xona. So ma vona ku mhaka leyi ku mhaka yo tika manje so hi ta vona yena Gagash ta kha swi endlisa ku yini but mina I'm expecting ku va Gagash a hlaseriwa strong loko se o ya buka Mr Post because a ni ma swi ku sweswi i teke defense ta Ben Mayengani man ti va close na yena and then a pusha away defense ta Mr Post. Hey, alright loko ra mi nge subscribe a ni ta kuma ra mi tlika subscribe.